kum kalat ban ai shu ka jing Shakri ka bakhambha ha ka dong ka than ka thrang ban kêu CLF Women Multipurpose Cooperative Society ha ka arphau tar ke kulalangkot arajar punrio kala pli Paidbah ya ka office trai kam bapura jongka halum kansai Smith yakani ka office trai kam lawan ban pli Paidbah daw ba Lambor Malngiang MLA bat MDC berim ka Nongkrem constituency kumukong san haringkat ka jingadon lang uba pensyong dor el nongbri sordar ka Smith kinongkit kam ka CLF nalor kiwe pan yakani ka office trai kam ka society latay ha ka jinglot ka ba shipho lak tingka lingba ka CMSDF josnem araja arpusaw araja arpusan haba ajing kren na kalyang uba Lambor ulaong bo Watla daisyo uba don ha ka bor lani wat ukulam jong uru daisyo uba klan bantho Hynrei ka Mynsiem ka raham ban Shakri bat ka jing iet yaki Paidbah kadang ne nalor kata ulaong baga jing la ban pli ya ka office jong ka society ka pen I ya ka jing iet bat ka jing iet teli kamdai ka basuk hamtam hagbay di ban penlut yang nigisngay tengah snow nakalin ka jonga lakmen sipenta banyo ban play kini office rekam Hynrei ha sipenta pat ka snow braw yang bangan wan hang ni bangan chukhap ribon bangan liphai no Mynsiem kamsuk mau kati ka benta ka jonga bangan sinyang khandit hagbay bat ka jingot jinsiap namta kani gisngay kani kalong sipo chiating ka kawan ra mapot ni president Benwan Mynsiem aga jingot jinsiap kanta gisngay ngadap dag jingkmen ka bakrang Watla da Ngam deisyo uenyen Ngam deisyo unong mikmat Ngam deisyo ubandon badon ya taka ka Atiar ka baklan Ngam don syo ikulam banganto ka baklan Hynrei ka Mynsiem pat kerham ka Mynsiem kanya ya kata ka jingi hadu kanya kasngay Batay lamba jong kajing don kata ka Mynsiem jong kajing iya. Nakabanta kasnong namanta kanay ka konsusi. Kabang lasim ya ka kum kasnong pray ka jonga. Lasim ya pay kum kita gibahi ang lasim ka jonga. Ngakliat yan day. Ngamong hapapiwan siya nga. Bangang anong ngamdan siyo hagabor kasupha. Banlat kabun kam Hynrei ukendri jong kecingit ubalatia yang bat yang ni konstitusi biet ban batat yaw to kendri lasosat kajing mentoy kadai iwan rak nang ya kanai bagan long office bagan dek office kabahadian kataw kanis niam ginang baklas sab sarang lami isok pailian ngimkwa iya kata kamkot tang hakajing kemian jonga menta kasngay banginuan tan kap yun ay rabon ayam kajing kemian kajugi kalong andang ina ng baganay ka office rikam ka ay ya kajing kemian nagbenta jung GBO baro kibadan haganay katahan kajugi day kata keng kaban kemian yang anda tat nga ng bat ngan so baganay office kawan rak sipuan kijing toy nagbenta jungtri kamday mga anon tayo kung ma'am kung president yan anay ay kanay nagbenta jungtri ikaw mamin long kabanwa ikilat kang tayo bat haba soto badan kam pipay kamat pat sa igan haganay ka por nganumla ban num ay kublay yung mentri rang bado ukonrat kisang ma habang alay ban kerpat yagaba kilong kume kinong yakit yaba yung ka CLF kitanrong yaganay ka jingkit kabakihanga nga habanlay bantiet pat ya kajingkang
jong kita diperluk. But habang alay banra, ya kanay kakot, belapa. Huwag yung kumno piting smart. Banlay, banwanra, banpanay, nakamanta kinigijing don kam. Aba pay pimdesyo, Emily. Kajipap junga kalong tangkanay. Unong yalam, usa unong yalam. Hynrei kam Mynsiem, jong kajing tre sitriham nadudonod. Kading im, day na takadaw, mga sawan banra, yagan ay kajing karpat kajong asapay. Kalampan siliam, laay kasanksyon, lam ta kanay kayin, inang ay bakalong kumnay menta, kabamot, na kinungkit kam ka CLF siya nga, nanga siya kiwipat, bat ka sayang kumnay. Kaktiin kaong, kajing italay kalong kabor. Paralog bait, kalantay lay, kajong kalong tang kaway kalantay. Kalampit kamat yano yanar. Kalam kadoktay yano yanar. Dakaway kasoro nga lay. Ay ngo ublay, wapalong nga kumnay kumangalang manta. Bakiway gipralog kinsngap kinsyaskur ay kain kabangangaong. Day namar bangalay bait. Tang ko iglantay. Bagata kalantay ka bangalay. Kaday kalantay jong kajing it. Nakamanta ka ng Korean constituency. Nga da panjor. Bapladoan ni staff kiman pray ginong pray hangnay. Ay ba kanay kayin. Kanlong kayin. Kapapon kam hadu kata-kata. Bat haba kapon kam gamot. Kamantoy kalay. Siya no? Kamantoy kalay. Sige bios baro kipadan. Hapo kanigatahan ka dyan. Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut ped ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya